ni Mang Boyet na peklan a babaero. Tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino. Basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet. Patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw na buking ni bakit na. Ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin linepelam. Taarem mo ngaglaplakunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na. Di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam. Taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gaming mamatmatikan ni Lulong nga simpot. Deta, timagan-ganad mo Manok. Dengyan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama. Dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost na bay ta Facebook da. Tay tao
analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na denggen nyo tuy kanta panggep ti paspasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaad paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da by ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at dadakes nga apal na Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo tuy kaundat do tilang tinet pauli di pa maginawa sexy at ang wensan ti 60 kung ay na bailak makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparuso pailatin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dak di damet rikna tuy marikna agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kas
skala at tatlan. Awan sa pulim di kinasami, arakop na and inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagat. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ti ganas na. Agbabaketa, isukon kunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan-ayan. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan-ayan. Pumatol iti bakit, kaskala at datlang. Awan sa pulim ti kinasami, arakog na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagat. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ti ganas na. Agbabaketa, isukon kunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Puno nga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan-ayat. Di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan-ayat. Doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntang yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan pag wala kang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiya. Itinagawid at meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, una pinalaing nga asawa, ipatangken na ti kinaulbot na, isungain rapi tulpuk isuna, at danang ipasat ladawan da. Sa bali alalaki ti kadwana, nakiktutak iti nakita, sogo tay tuy iti panakunak. Among ngarut, una tuy nalaing nga asawa, nagtagpela kung dahi tuwirik na, baka maarabis ko tuy asawa. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaranida. Grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita.
Nagpakawan kanya to'y asawa, ngem to'y rik nakasla jakun maawa. Jak maaklon pa ng lukluko na kanya, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa. Imposible nga awa na pasama, alangan nga agjakstone dalangin di ko na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusutay ta. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa. At dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice di kinlanda, narabawa palusutay ta. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa. At dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na. Ni bakit inisuti agan na, ay agsangsan ken agrong rungaa. Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, iikista dirinantun kaya. Ilangan bakit inisuti agan na, kaslabat to batog nga nakaoka ka. Tunggal no agintek, umututi na bangsit, sabayan at agis buwi tingget ang set. Hindi tanaganaken, di bakit ko, ay at sa Pulentina imas sa kaldo. Lupo kada pitso, inan na asul-sulo, kasla agalon ko na reklatilo ko. Anay, abu po na, litsim lakay, litsim di pukpukaw na. Jakton kayaten, di ungtungaw na, kasla maset akan jay patong na. Daytan bigla, hiro na, nagpatangken kinagat na daytoy iba. Inaayata sa bagsakaanan na, limwardi ubingaw ang tantagarina. May sangal daw na paila di balita, kumid makit matman di matmatanan. Kasla kayat na di at sipungkwan, nalipatan at sakit panaganap na. Anyagat din tayahin kukon na, jaktun kayaten di pukpukaw na. Isudagayam tinakinsat aran na, isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Passport visa tinlet pasko, agraman plane ticket ko. Sapnon inak agtrabaho jay Amerika adon tot dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, ket inbaw ko ticket daw mo. Milyon-milyon akan tidat itinakin regalo. Toyak anak balik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kumanem, siyak meten di tinalilikodan. Mas da awak man tao galim,
Tadamet din sa balim, dagiting patawid ko, isupayen tinan idolin. Passport visa din lepas ko, agraman plane ticket ko. Tapnon inak agtrabaho jay Amerika adon tot dolyar ko. Nagaprodak o darling ko, ketin paulit ko, titit daw mo. Milyon-milyon, akan tidak itinak in regalo. Adtoyak nagbalik bayan, tapnon umay ka sa rungkaran. Asawain ka kuman, siyak meten tinanlikodan. Basta awak man tao galim, tadamet din sa balim. Dagiting patawid ko, isupayen tinangidulin. Aray. Ay, sayang day di balay lote kotse sing-sing aritos kwentas kinrelo. Day di bakya sapatos bikini bra cutex ken eyebrow. Wendiag ko. Day di make up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sutana bestida ken medyas ginted ko. Day di paglutuan. Pagrekado ken katulong nga 20. When biyak ko. Sayang day di telebisyon bitawag si refrigerator. Washing machine, electric pan, air condition, ken radio. Dahil di pa'y kardero pa nga kaserola pariyok, ken aklo. At dapat kutsara, tinidor, aprilatay mo ko, buning, pagasa, timbak, kintay palangga na biyak ko. Nakakaskas ang timbay mo, biyak ko. Di mo malapin ang panunod. Di mo malapin ang panunod dahil sakripisyo. Inikan kami at iti husto. Talaga akin kompleto. When biyag ko, tadapay katre. Ikamen. Pinggan, pagtugawan, lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, pen na pagsurat mo. Maumakon! Maumakon ang mga ipagamit at tupangisit ko. Nga marabing nga laing. Marabing nga laing takot-tungit kan talaga asik langit mo nang ikulbo. Di mo malamalagip. Tapat na di sabon. Shampoo. Paggamot di kilikili. Pagingan. Pagsimilyo. Weno toothbrush. Tatnulay may kata. Tartar. Talibin mo. Talaga kasi ka. Talaga kasi ka. Get gold digger ka. Di ka may laguran. Insumatakit din na makamalas. Kinamanaw. Di ka balagbaling nga bullbrand. Anyat al senday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamenggan, kas mandi ang patinggan. Di kapulos mangdwa-dwa, sakit na ke mapugaw da. Problema wenno ba nang problema at katulad ka.
isukat ingka maglemlemengan abay di mo isardeng dayta parang pustam dita sugalan aga samun tasubsub mo at dinurap di kayong mo daytat na ganap mo tanabi tapken chismoso Nakman tinukmaan taabal balay ko man paamwet padakkelet bilit ko anaunget luda kay timanggamat ay sumipit na kaamamak iso nga kadian na danyo tuy naunget abilit ko tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat salgidyo tasyak lang iinakaamo
na ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na no kurso na dayot bilit ko maaprusan ay agpakada kayo tapno maigaman maay ayam yo to'y naunget abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masal gidyo tasyak lang iinakaamo to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masal gidyo tasyak lang iinakaamo salaw ko apermi ti uyaw na bakit ti rupa na ken rib pa'y tingipan na uyaw nga talaga ngem di na amo ti bagbagina at igtug ti subsub na nangisit pa'y ti gugot na reyna ti filingera awag da dayta kanya na puskol ti make up na kasla ka puskol met ti rupa na narigat nga urnosen ta adunay tilig kaong na numagnay kini na sakang met nga rod na lawa di kayang na uyawag met iti kunak ngem na uyaw payla isuna mauyaw na to'y agong ko ngem dulpak met jay agong na lipat lang aruden akin nga to pa'y ti abot na idanak ko nuwag tudo taamangan makasilot isuna salaw ko at permiti uyaw na bakit tirupa na ken rib pa'y tingipan na uyaw nga talaga ngem di na amo ti bagbagina at itug ti subsub na nangisit pa'y ti gugot na reyna ti filingera awag da dayta kanya na puskol ti make up na kasla ka puskol met ti rupa na narigat nga urnosan ta adunay tilig kaong na numagnay kini na sakang met nga rod na lawa ti kayang na uyawag met iti kunak ngem na uyaw payla isuna
Mauyaw na to'y agong ko, ngendol pakmet, jay agong na. Lipap lang aroden, akin nga tupay di abot na. Idanag ko, nuwag tudo, taamangan makasinglot isuna. Gasta, tilangan na, tay babae nga permiti uyaw na. Tsaka! Syuket akon ko'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, sit mo nga maselan. Nagganas nga mol, nagganas nga mol, nagganas nga molaan pag-garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sapin mo. Ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, kids ni mudrang mo. Syuket akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimastaso, ay nagimastaso, ay nagimastaso, pas ni podrang mo. Syuket akon ko'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas. Ay talimasagen kada tayo, di agutang abisyo. Saan metket di ngay suam amin, ngem kaaduan na di masintir ko. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na, nga agsasanga, ay awanen bayad na. Saan met adakis no umutang ka, ulakit di kumaagbayad ka. Tanusi ka tay di da mapautangan, si kantupay laeng ti adakuranan. Utang mo, utang na ken
ka ay tanalipatan na. Utang mo, utang na, nga agsasanga ay awanan bayan na. Ay tanagadun ti mapalpaliw ko. Umutang ti aduuray patuwan na, bayadan na kanulat ka. Ket intun no singiremon isuna, nagmisuuten ti rupa na. Lalo tay karubang nga simugab ba, no singiremon ket makipinenget da. Utang mo, utang na ken ka ay tanalipatan na. Utang mo, utang na, nga agsasanga ay awanan bayan na. Ay tanagadun ti mapalpaliw ko. Umutang ti aduuray patuwan na, bayadan na kanulat na. Kenda kayo met nga at papautang, di yu kumagungundawayan. Na imbes kumaama katulong ka, saan talalalo ang mangiralan ka. Utang mo, utang na ken ka ay tanalipatan na. Utang mo, utang na, nga agsasanga ay awanan bayan na. Numutang ka kuma, siguraduhin magbayad ka. Nagpagkadani bakit ko mapan kanu jay ilita mapan nagbabayo. Uray atupay ti bagas mi, at atupay ngem irik mi. Ipilit latani bakit di mapan nagbabayo. Nagbabayo ni bakit ko, nagbabayo ken kong pagtuyo. Oh, apay nga ta, aganayunen nilo.
pamilya mi. En pakadda nga ag-agas kada kami. Nasamay daytoy ken putputno. Oray padasenyo. Ni Manong Ador nagkondoktor, nating nagnablo nagkidogol. Intaray dat hospital doktor, inagasan dat portal in medical. Ni Manang Lapas inagat ti angpas, nagkita nagkuri paspas. Sinomada di med nagimbag, naagasan ta intapkal dat salon pas. Ni Manong Utit nagpakugit, siyam nga oras at nakulbit. Oray la nga agsang sangit, ta inagasan dat mertayulit. Ni Manong Doming ket nag high blood, na atake nagbaliktad, nagunnaunat nagsatanti urat. Di med ngamin nagpat-pa-check up. Ni Manong Kulot ket nagsulot, talapayag na ket naglokot. Inagasan dat albularyo, pulong ti apatot, inaintakop. Nilolong ko nagarado, sinangdot nuang napakobbo. Nagpailot timarkaro, nagbayagra isumeten ti simangdo. Nilelang ko imulit mangga, naspak nagbatayan na asanga. Natin nagtimakder abigla, bungat mangga gayang ti agas na. Ninanang ko ket nagluto, nasinit ti kaldero. Awan anay ni tatang ko, ininjeksyonan na ni nanang ko. Ni Kasimbili nagbasat university, ilamade na overstudy. Mental hospital di bagsak na, tautek na meten ti agala-ala. Ne, apo reka. Apay nasakit meten dati sikat ko. Apo, nabanti ka na sa meten apo. Pati dati tumain ko nasakit pa yan. Pinadang kami nga may istorya. Apay susamit ko na ni doktor tong apo nga. Matawid ko tayo sa gubanit ilulong kon. Aray ko, kanabalik ko maano dati panagkalbok matawid ko. Yung patid sa emet dati arthritis ka dari yung manakadaanon yung mahulin dito eh. Sikat ko apo. Apo, nakmangkit di kini doktor tong pa-injeksyon nakman dati anesthesia na. Apo, nasakit na dati. Doktor, I am sick. Sikat ko't nasakit. Aray ko. Apo. Tay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan,
pintas nga aglaplapusanan, ti dakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam, uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam, ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg, at dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka demden ng asawa tiin ka ipatpateg, at dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam, 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan, kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo, maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo, inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo, papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Nagmayat ti ubrak, lukas to'y nga agdi gusak, tay sabon ti pagay ayama, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko ken likaong. Sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay tuy barokong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay ayo ka. Nagmayat ti ubrak, lukas to'y nga agdi gusak, tay sabon ti pagay ayamak,
tangamin nagpagpagalisa. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kagangganas. Ganasag unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak iduron-duron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusigen puspong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiag digos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapamiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiag tigos, lutay sabon ti igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekkel, kadagiti mas-masel. Akyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makabangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Iti balasang napanak nagpasyar, iti balasang napanak nagpasyar ko nana, ay manong ko dumanon ka ditoy, manong ko taag tugaw ka. Nakyam amo agket ay agner nervyosa, apeg lulusag ka manong. nakyam amo agket ay agner nervyosa, Ay, agner nervyosa. nakyam amo agket ko nana, manong ko di kami nervyos, nakam amo kami ay agner nervyosa. Impot noktoy ayat ay mababainak, Ni manong me. impot noktoy ayat ay mababainak, impot noktoy ayat ko nana, agpadatat maritik na, impot noktoy ayat ko nanakit, manong ko ay ayaten kamen. Inig gamak tangan ay mababainak, inig gamak tangan ay mababainak, inig gamak tangan kunana ay adayo kapay ay ayatek, inig gamak tangan ay mababainak, inig gamak tuming ay mababainak, inig gamak tuming ay mababainak, inig gamak tuming kunana umas asideg ay ayatek, inig gamak tuming ay mababainak, inig gamak useg ay mababainak,
ka magkusong ay mababainak. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga ko na isoday tanayayatik. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga ay adda iming na. Ay, with data. Inig ka magtinga ay adda iming na. Inig ka magtinga ko na ay niwat ko ang may kadwa. Inig ka magtinga ko na nakit alwadam no kagatin na ka. Natautot mo ba ako? Hindi, may iba, walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may imturnan? Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang importanal, kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan. Tay utut na makay kaput panagsina. Kas may sanga agasawa jak maituran bangsit na. Nalang-ab ko natiritil tuy agung ko. Di imut to di bakit ko. Kasla nagsitnget lubong ko. What should I do, Rafi Tulfo? Solusyon ang parikot ko. Isin ako ni bakit ko. Sakbay mabugsat ang esko. Maasika awan bang laban kukin ka. Tautut mo nagpayduma. Kasla bomba atomika. What should I do, Rafi Tulfo? Hustisya laeng kidaw ko. Mataya ko na walaban ko. Jay deadly weapon ni bakit ko. Maasika awan pang laban kukin ka. Tautut mo nagpayduma. Arig na tangke di gyera. Arig na tangki di gyera. Tautut mo nagpayduma. Nagdakkel tamoging mo. Dakkel pa'y tamulagat mo. Baliktad pa'y talapayag mo. Baliktad pa'y taagong mo. Nagdakkel tasubsob mo. Rumrumwar pa'y tangipin mo. Nagbangsit tay tasangtaw mo. Maulaw pa'y takaabay mo.
kabalyo, taro pamkit sinmonggo. Diyos ko, kaslaro pati aso, kaso ti kabalyo, taro pamkit sinmonggo. Bigis day ta t-shirt mo, bigis pa'y ta short pan mo, bigis pa'y ta chinilas mo, bigis pa'y tangiwat mo. Nagpangsit na tapay og mo, nag-adupay iti kalyo, baliktad day tatuming mo, kilo pa'y tatakyag mo. Diyos ko, kaslaro pati aso, kaso ti kabalyo, taro pamkit sinmonggo. Diyos ko, kaslaro pati aso, kaso ti kabalyo, taro pamkit sinmonggo. Ikon kunada na imas ti mani, ikon kunak met depende a mani. Mani ananisip, mani alalapatis kay masan nga mani, tay nakatumiip. Ikon kunada na imas bibingka, ikon kunak met dependet lang ana. Bibingka na magakin at basa-basa, di ka imasan ken, nangisip ilaw-law na. Ikon kunada na imas ti tahong, ikon kunak met depende a tahong. Tahong analok may, tahong anakot kung kay masan a tahong, tay bimirupong. O bibingka mani tahong, na imas akalungin ti parbangon. Isut pangikat idaya mudong, pangpaikat sakit ti puspusong. Ikon kunada na imas ti tarong, ikon kunak met depende a tarong. Tarong anakuraw, tarong a violet kay masan a tarong, tarong akim muret-ret. Ikon kunada na imas ti hotdog, ikon kunak met depende nga hotdog. Hotdog alalabaga, hotdog anangisip kay masan na hotdog, tay nakabunbuntot. Ikon kunada na imas longganisa, ikon kunak met depende traman na longganisa abasit, kentay nalanit di ka imasan ket, tay permi anapuset. O longganisa hotdog tarong, pamigat pangal daw pangparbangon, na imas launay angal-ngalen. Isut agas tay sarong pipiten, o bibingka mani tahong, na imas akalungin ti parbangon. Isut pangikat ti daya mudong, pangpaikat sakit ti puspusong. O longganisa hotdog tarong, pamigat pangal daw pangparbangon, na imas launay angal
sarong pipiten. Isut agas tay sarong pipiten. Ni Mang Boyet napeklan a babaero, dirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nung kumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun gabi din. Di ka tumat gaming mamatmatikan ni lulong nga simpot. Deta, timagangganad mo Barok.